Got some deliveries, and this time it is from LaMeats by Sunpride. LaMeats is Sunpride online outlet store established to make quality meat products more accessible to consumers by letting them order in the comforts of their home. Here we can order frozen meat products, frozen foods, canned goods, home essentials, vegetables, cooking oils, and even mixes. And I really like how giun sa pagpak ang ilahang frozen meats kaya sin sealed jud kaayo and sure ka nga dili magtugtulo-tulo ag dili siya makontaminate. Now I will share a recipe from my purchases from the 12/12 sale sa LaMeats. Those were a lot para akong gamiton karon kaya ang pork, chicken, asin ra gyud og bawang. First step is actually ato yung i-rub ug asin ang ato ang pork as well as ang ato ang chicken. It's like we really have to massage it para ma-absorb niyang tarong ang asin. That's it. So that's it, including sa chicken, especially ang skin mas lamig gyud kung daghan sa siya og asin. That's it. And once nga murag na asin na tanan, let's heat our pan. No oil needed kaya we will be using the fat oil nga manggawas gikan sa ato ang pork belly. So muna i-line up lang yun na nato siya. This is in high heat and actually more na may gamay nga tubig no from sa hinugasan nato and sa salt. Ato sa siyang i-apply lang. And yeah, ato lang yun na siyang i-stir fry. Ato siyang i-fry. Hantod mo gawas ang oil and tanawa. Muragalig nasusunog-sunog or naluto-luto ng uban. Actually pwede na gini siya kanon kaya nang humot na sa gali siya. So that's it. And once na murag naluto na siya o nigawas ng yang oil. So if you have noticed, daghan na jud kay siya oil, no? And just in case gali dili kay daghang fats ang pork niya gigamit, pwede ra sa mumubotang og additional oil. And from that same oil nganha nato i-fry ang ato ang chicken. And always remember, it is always skin side first. And after 5 minutes, ato din siyang i-flip over because what we want to achieve here is actually dili lang gyud mabungkag ang atong chicken as we cook it further. So once, if you have noticed, medyo luto na siya, ng crispy na sa gali siya, it is the time to put a generous amount of garlic. So if you have noticed, daghan ko garlic. Ako kung mukhaon ko, garlic pa lang, ulam na. And that's it. Once the garlic is medyo sunog-sunog na or naluto na, it's time to put back the pork. Then, ato na sa gina siyang i-fry og balik. Then, once murag mo bukal na ang oil, then we have to simmer it. Then, we have to cover it. And let it stay for around 5 to 10 minutes. Depende lang. Pero ako 5 minutes. Then, ako siyang i-stir og balik. Then, ato sa siyang takuban and another 5 minutes na po. Simmer lang ha. Low heat lang yun ni siya. And see if you have noticed, mas naluto na yun siya. Some parts, medyo sunog-sunog. Brown-brown ang uban, medyo dili. And actually, nga ha mo'y makanindot sa kinlaylain o consistency ang ato ang meat. Inikao na to. So see, after another 5 minutes, luto na gyud siya. And see, unsa kabrag tender na nga to ang pork. And ato na din siyang tagsa-tagsaon o kuha. Well, ako siyang gitagsa-tagsa o kuha kaya ako siyang gi-arrange daan for plating. Wala na lang ako siya gihuwan. And see, this oil mo ni siya yung oil nga makapakaon ni mong daghan kayong rice. And this is it, guys. This is my BISAYANG chicken pork adobo. See, mga onar gayon ta. And yes, if you have noticed, ganahan jud kay ko garlic and trust me, lami gyud kay ni ang garlic. Diba? See, of course, what is adobo without rice? O dapat magkinamot gito ay para mas lami. Ayan. Bakit ba? Mga unta, guys. And see the chicken, usa siya ka-juicy. So, guys, always remember to eat in proper proportions and to brush your teeth after eating. And lastly, to follow me in all my social media accounts. And let us continue to stay safe, stay healthy, and just keep smiling. Bye-bye!